uyayivumela impi uyayivumela isho hey untulise usikisa ha ha isho hey untulise usikisa ha ha isho hey untulise usikisa ha ha Hopuma legend Bona babe sishab Hopuma legend Bona babe sishab Hopuma legend Bona babe sishab Uyayivumela impi uyayivumela Mfulo wa shamanzi Mfulo wa shamanzi esitabeni kwanobaba Mfulo wa shamanzi Mfulo wa shamanzi Mfulo wa shamanzi esitabeni kwanobaba Mfulo wa shamanzi shamanzi 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 Mfulo wa shamanzi Awubingelele ngani kwethu la kusemaqhunwini ebukhosini basemaqhunwini kumadakadunuse njoba silapha nje ngibonga kakhulu ekuthenini abantu babekhona sifisa ubaba omdala ubheka umndeni ezala usiwa ezala uphika inkani ubheka umndeni ke ugologwa bovu uphuza zinje ngesikhala sikhalelo wendini usiwa yena ezala uphika inkani umlomo lodlilayisi umatshekete nohola nohola indlela usiyobi uhawule ngwenya yena ke uphika inkani ezala umiso uqondovu leke khanda umnumzana ehlabanelayo abanye uthuto bethabele dabele zawulina umuntu abalendlela kumkhedela khona esandwana uthuto lona dlale engqoneni singabazukulwane bakashakuza owethu awushaka ibongo emveni kokuhlabana empini kwaZwide wathi ube njengophapha ludendize kubona kanandi umzimba uyidelile ngokunyamankani okwasitolo lamaphila kaZwide ufishane ngani zakwethu kuthe masipitha ubaba lapha kunesizwa yasemsinga lapha eyayikhona kuthiwa uSimanga Mabaso yathi hawu nakho ngikhalelwa intokazi yase Eastern Cape ude nezwe into lapho yathi ubaba kaMongameli akakwazi ukulala njengaba lentokazi yathi awu angazi ukuthi kwaZulu ninenze njalo kodwa ngiyafisa ukuthi ngizonikela ngetshe eliqopha mlando lokuthi kulele ubaba kaMongameli isiphiwo kasenqatshwa isipho kasenqatshwa kodwa ke njoba sisakhuluma nje manje ngizophetha ekugcineni kufishane iphinde futhi ithema lentokazi isifinyelelile la emaqhunwini yabona kwenzekalayo baphinde futhi kwaba nenkampani yezimoto zakwa BMW zathi hayi mfana wami usho udadewethu wathi hayi usho ubaba wakho uyakhuluma ukuthi hayi njoba uyinxusa la kwa JSC halfway motors in Potchefstroom ngishayela amaveni mahala umhlaba bakhona ngabantu ngazibalo amaveni akanti babonge nibashayisho uMongameli mahala nje umnandi wayesethi ubaba ongizalayo njobelele ethuneni mfana ngimdala ngehlula abadala yimi malume wasuka lapho udadewethu wafika nabo ka BMW nazi insizwa lapha
uPhilani uqhamuka kwa BMW ibona beze nezimoto lezi ezithola umndeni wonke bezo bungaza ukubaleka kokuvulwa kwetshele kabasha lokho njengo president amabhinqa ngimema abafowethu engiphila nabo abamema nje abafowethu basukuma ngalendlela engingayikholwa nabo akekho ongazi mina ukuthi ngupresident ngiphethe kodwa ngifika ngisebenzi angina business ngimqhoqobele kodwa into eyenzekile abafowethu oBV abafowethu oBhoni abafowethu obaba umncadi kwemlazi abafowethu onkululeko umfoka Mkhize nabanye nje baningi kakhulu angeke ngibabale abafowethu ngibaqede ngoba bayazi bona ukuthi sinobudlelwano obujulile nabo ngempilo esiyiphilayo futhi sihlangane kamnandi ngokwakha imizi yobaba nobaba ngithi ke kanza kwethu angikwazi ukuqhakambisa ukuthi ipheko zabo ziyeza bonakala phakathi komuzi wamakhulu izolo nje ebusuku lapha ngithola ucingo oluvela kubaba umongameli wamaZulu president of the Sandile Zungu naye wayigalela ngendlela agalela ngayo ethi ngeke angabi khona la umongameli aphakamisa khona isithebe sikayise ngakho ke nganza kwethu konke lokho abakwenzile abafowethu khona nabafowethu lapha bakomthethwa okay bakhona ngoPapa G omnguni osibali bami bakhona baningi abafowethu ngithi angikwazi ukuthi ngingayiqhakambisi into enhle abayizile phakathi komuzi empela nobaba umqadi nje lapha elowa drive hoista ngedose banda ukhona naye zonke into ngithi kanza kwethu ngicela ngibongise ningabongisi mina nibongisa ubaba ongizalayo ngoba ungayiphoqa into uphila kodwa oleleyo uma ngabe engayivuni ngeke yenzeke siyathokoza khangana ukuthi uyabona kakhulu umsebenzi wabo bahamba 100% nayo indlela insekhona uNkulunkulu bakhona okay bakhona uJesu ngiphelele ngibonga abantu lapha sibonga kakhulu ngenza kwethu uxhaso esitholile babamqadi umlazi obaba uBV bamkhulu they've done excellent ngoba babo 100,000 lo uPamkhize ukhosi basemditsheni ukugileza imanga kakhulu ngiyabonga kakhulu umsebenzi owenziwe bedindelozela indodakazi yabo mama njalo ngiyabonga kakhulu ngenza kwethu angiphezi ukuthi uqhubeke njalo uxhasane nokusapothana nokwelelisa njengamanje ngisazobona le ngichitha kamanje ithebe kube kakhulu ubotshengise abantu abangabantu batshengise naba bafowethu abantu isiphihli egcekeni bafuna nebona abantu ba-1600 bathi khuluma uthi ngizokulethe kuyifoni ifoni kangizwe awekangizwe awuqala bakhombise oba uthi ukheya ngimkhombisa ukuthi useyiqedile inyama ibigcwele ugqoko bese ngazi ukuthi kunebhodi ngapha elibhalwe ukuthi kubhalwe umzomuntu nje kuthiwa ngena la ngizwe mkhulu hawu mana for mana uthini mawuthi umfowethu umuntu mawuthi igama lomuntu kushoda amabhodo president loyami khona libhala ukuthi ngizwe okay mfowethu ngizokumbeza kuthiwa nangu ukenseze wahlulwa insiyama la ayivamisile ukumhlulwa kamthethwa la ikhawishile inonile imhlophe yamhlula vuma mfowami esikhuluma indaba yebhola ngilifake ngezimpi zoqalo athe khona la mabhodi yazi ahlala la khomba ukuthi aqushisile lutho ahlala la ubonile mangena silutshana alutho ahlala la akhona kuza abantu bendawo bazokutshela ahlala la elikhomba inkandla nemelimoto lisekho khona lisho about elithi ngizomkhulu
hayi mongameli ngempela hayi la ngukhefu uma bafethu uthi mongameli ngempela sanebhodi elishasha abavumelani hayi bavumelana na bethi ngizomchuna 22 kilometers buka nabo bhala ngizomchuna 22 kilometers hayi kulungile bafethu siyabonga.